Enhlekane mengisira mnganalo na FM na kuhlanganisa ko ngisala station shurko nhlekane lo irabumune na motla seko ile ya rabonkombo rangwetele ya ukori lemana mangitemberi makume mbiri mone mina ni kalanga pet matebula ingwana rasmat wa chimo shtango mashingirtano wa chacha na makuna lo ndadaze eka kwa shalati kusukala studio 2 yekunongana kwa Afrika wa Vulavula umeriswa inchindani Eric Mavasa fama singo kufika leka awara ya mbiri nhlekano mingisero mena kufumela kuna we kolonga ko yime kulunga kulokta ibyela kutumaka tingane leti inga te languta indala le fana bulana MEC Bioskop Makamu kusukala antsinda wa Egypt Cairo kungwana ka ndawo leti kutika kusinene lokuchayela kona ntseba ku abo asuba hluphi kwa abachayeli bo ya tungwana ndawo leti kutika kusinene kuchayela kona le akhay enesitibe njani umani ka swona mingisero meni kame timakatitele leti tinga mahungweni swinene ku katsa na ku va statistics South Africa va le ku yi tiviseni ku ri ku tlula kwalomu ka madzana nhungu ya vadyondzi hi lembe ra kusukusela ka lembe ra magidimbirhi khume nhungu ku fika magidimbirhi makume mbirhi va se va hundze emisaveni hikokwalaho ka swo famba swa mani na mani leswi va yisaka swikolweni hi ndlela yaleyo se ku na xivilelo xa kumbexani ku na swin'wana swa fanele swi langutiwa hi vuntshwa mayelana na timhaka totoleto tlhandla kambirhi advocate Dali Mpofu van'wana vera a hi swi tiva kusukusela khale ku loko CIC ako ku na nxaxamelo wa vanhu lava ngele ku fambeni ka economic freedom fighters a vula na bona lama i mhaka leyi lava ku hi dzikanyana hi yona hi bula yona laha ka hafu ku pela awara ya 12 hi twa ku n'wina mi ri yini veri movha leyi nga ta hi pfuna ku kota ku va hi fikelela swilaveko swa hina tanihi maAfrika-Dzonga ku ntshunxeka ka hina ku hetiseka i movha leyi fambaka hi MKP n'wina mi ri yini kwalamu nga koho hi ta twa n'wina hi hafu ku pela awara ya 12 hi dzika hi twa ku mhaka yeleyo kasi Limpopo mfumo wa xifunenakulu xa Limpopo hi ku rhangeriwa ka Premier Dr. Phophi Ramathuba ve le ka ntirho wa lowu va wu vitanaka timhaka ta ku kondletela vavekisi ku va ta kota vekisa xifunenakulu xa Limpopo ya vumune leyi mpfhuka yi sungurile hi lembe ra magidimbirhi yi ta va yi rhurheriwile kwala ya masiku ya mbirhi ku nga namuntlha na mundzuku se yi ta va yi ri koho hi vurhangeri bya premier ta twa ku endleka yini mi va vonini president Cyril Ramaphosa va ka va pfula xitechu xa King Shaka le a KZN andaku ka loko ku endliwe xin'wana stage ku kumeka ku lexi xi nga koho a hi xona a xi kombi kahle a nga humangi kahle Shaka se va nge ri sweswiwani hayi va enetiseka hi lexi xi nga koho kasi dokodela Nandipha Magudumana va le ku tlhontlheni xiboho xa khotela henhla ya Bloemfontein leyi ngeteri hayi a yi voni ku ri na timhaka loko swi ta ka timhaka ta ku va voho va vuyisiwa Afrika-Dzonga kusuka Tanzania va nge ri hayi mavuyelo ya voho a ya fambangi kahle i tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakelaka ku va hi twa n'wangulo wa wena hi toho hi ndlela yoleyo kasi yin'wana mhaka leyi yi nga mahungweni timhaka ta ku ve ri vantshwa vo tala va le ku ngheneleni ka timhaka ta ku gembula ku tlanga michini ku beja tiloto ku beja yinini na sweswo madayizi na hinkwaswo swoleswo van'wana va nge swi nga va swi vangiwa na hi ku kumbexani hi vo va nga na xiphiqo xikulu loko swi ta ka timhaka ta mintirho hi vo va nge le ku kayiveleni mintirho se hi yo mhaka va teka xiboho xa ku va kumbexani va vona onge tindlela liya hi yo yi nga va pfunaka ku ya amahlweni u ri yini ke hi ku hi timhaka leti tin'wana ti nga huma a ni kha ni bula na un'wana masiku mambirhi loko ya nga hundza hi ka hi bula hi timhaka ta le Mozambique ku onge ti ta ze ti huma a handle ka vulawuri se swi tika ku va swi tshamiseka sweswiwani twa na hungu Maphorisa ya le Mpumalanga ya khome n'wanuna a R37 hi ku kumeka a ri na swibamu se xivutiso ku loko a khomiwa a hi ri a ya na swa Mozambique kumbe yena ho vula i khomiwi loko ku ri ka ya na swona ke le Mozambique ke i swiyimo swo tika swinene leswi hi vulavulaka hi swona mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela seke a hi ku tumingiseri wa kwalonga ko 0860002543 nongona ko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela u ri yini timhaka leti ni ta vuya ni bula na wena hi twa ku u khome timhaka tiku ya mahlweni kambe hina hi ri tindlela hinkwato tikongoma a hlanganani ku hela loko vhiki ngopfungopfu eka tindhawu ta le ka Phungeni njhakanjhaka na le ka Nkuzana hi ri
La ayisukeli mhaka nje hikutisela vativi va ku hlelela yona emakumembirembiri timinati ntsena ku bile awara ya kumembiri a hi tsutsumerile ntsinda wa Egypt a Cairo hlangana na MEC wa matshamele ya vanhu ntirhisano wa mafumelo na timhaka ta ndhavuko ya Limpopo MEC Bioskop Makamu va hi byela ku timhaka leti ta ku tumbuluxiwa ka madoroba lama kota ku yima eka timhaka ta ku cincacinca ka maxelo na ku tala ka vanhu vele ku kumeni yini kusuka le a ntsinda leyi MEC nhleka Tinqingo butati Tinqingo ka vayingiseri va Afrika wa Vulavula na yitwa ni ri kwala a ntsinda wa Egypt la ku nga na vana va Faro na vatukulu va Faro hi karhi hi vona ku va Israel ma makise ku yini pyramid swa tikomba ku ndhawu leyi khalanga i ndhawu leyi nga desert mara va tirhisa semende na concrete ku aka swilo swo hlamarisa swinene hi swin'wana swa leswi nga ku swi dyondzeni ku ingaku va nga tikontiraka va hina loko i ta vona quality ya muako a wu ta jika i vona ku endleka yini haleni i mhaka leyi nga ku dyondzeni swi nga ku hi pfuneteni hi tiva ku ya tirhisa ku yini na matiko man'wana ku ya mahlweni ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ku dyondza loko hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku va mi dyondza maendlelo ya lama kumbe ku va na nhlengeletano ya muxaka lowu khalanga ku na swilo swin'wana leswi hi swi vulaku i tipholisi ta mfumo nkarhi wun'wana loko mi tshame tikweni mi kha mi endla swilo mi nga kuma ingaku mi swi endlaku antswa ku ri na van'wana lava swi endlaku antswa ku tlula n'wina mi nga dyondzaka u nge ni ku kombisa khalanga ku tolo ni ye ni ya vhakela na project yin'wana ya vona leyi a ku ri ndhawu ya swidakani vanhu a ku tshama vanhu vo ringana vo ma-5,000 wa vanhu va swifayini va hetelela va aka miako leyi loko komba ti-pictures ta yona i nga hleketa ku hi loko mina wena hi vona tibenge kumbe private va akini swilo swa vona madorobeni ku ri mfumo lowu nga aka leyi program leyi hi nga na yona na hina hi ri mfumo wa South Africa hina hi vitanaka ti-CRU mara leswi vona va yingisaka xiswona yi ngopfu va swi kota ku maka ti-unit leti ti tlulaku ti-floor leyi a ni ri ka yona a yi ri ti-floor to ringana 22 vanhu va tshama kona va nyikiwa ti-unit va na ti-bedroom leswi ya khale papa mina na wena a va tshama joni va tshama ti-hostel va tshama va ri vavanuna ntsena laha va swi kota ku swi endla ku va ku ri ti-bedroom tinharhu vanhu lava tshamaku emadorobeni ku fana kwala Cairo so sweswo swi ni nyika ku dyondza ku vona ku hi nga swi kota ku antswisa ku va ku ri mhaka ya mali leyi hi vona ku hi languta ku ti-competing needs ku fana education na health xana hi mali leyi hi nga na yona hala ka human settlement hi nge swi koti ku endla swilo swa kona so ni vona ku ri swin'wana swa leswi hi nga swi dyondza ni nga swi vona ivi swi vulavula ngopfu na xifundzankulu xa hina hi ku hi le ku akeni ka ti-CRU hi la ku aka talani hi le ku akeni ka Kikota hi na project ngo i Marapong leyi nga ni Phalati leyi nga na swiphiqo swo nga heleli nkamini hi na HOD ya mina yi kona haleni hi ana hi le ku swi languteni ku vona ku ncini nga swi endla ku swi antswisa loko hi ka hi languta ko fana na haleni hi nga koho Afrika-Dzonga MEC ku xin'wana swa swiphiqo i timhaka ta ku kumeka ka ndhawu ya kahle leyi loko ku cinca ka maxelo ku tisaku mabubutsa kumbe ku tisaku mikhukhula yi endlaku leswaku miako ya vanhu yi kukuriwa sweswi va matshami nkani na yini mi le ku dyondzeni yini kwalano hi mayelana na ku aviwa kumbe ku koma ku vanhu va kuma ndhawu ya kahle yo tshama ka yona khalanga i ta tsundzuka ku province ya hina yi na swiyenge swimbirhi hala mi nga ta ku vula ku urban na hala hi nga ta ku languta ku rural hala ku nga ta aka vanhu davhezita laha misava yo aka tiyindlu hi yi kuma ku olova loko hi lava ku aka kambe hala emadorobeni ka urban swa tika hi mhaka ya ku vanhu va ka hina va hava mintirho le makaya va suka va ta hala emadorobeni va ta ringeta ku aka va va kusuhani na mintirho sweswo swi endla ku va lava ndhawu ngopfu hi le ku swi langutiseni swo swi endlaku ku va na informal settlement mara ku langutiwa na mhaka ya maxelo i problem in fact hi dyondzisiwe na ku swa koteka ku building yikulu khalanga amatlhelweni ma yona na le henhla le ka tiflo to hambana ni create a space ya ku byala nsinya
loko u khi byala misinya leyi ya swi kota ku pfuneta ka ku maxele ma va lamo antswa kumbe ni ta swi vula hi xilungu ku mitigate ti-negative challenges ta climate change kambe ku le ku vulavuriweni hi swona a ni tshame ka commission a yi bula na swona ni rhumeliwe hi tiko ku ni ya tshamela laha ni kota ku languta ni kota ku vulavula position ya hina hi ri South Africa ku na yona yi kota ku va part ya leswi nga ta kota ku langutiwa so hi busy swinene laha hi nga kona sweswi ni vulavula na wena khalanga ntaya ni ya yimela South Africa ka leswi swi vulaka i global plan section ya mhaka ya urbanization ya ku diyana na ti-slums so hi na position hi ri South Africa minister ku tele ku yala so ni ta va ni khi ni yimela South Africa ni khi ni vulavula xiyimo na position ya hina ku hi la ku vona ku humelela yini i ncini lexi ka policy na contribute ku xona na hina ka misava leyi hinkwayo ta dika khalanga hi te ku na hina hi tisa position ya hina ya South Africa ku yi kota ku vona hi matiko man'wana hi nga vula ku South Africa i tiko leri va tekela vuhlokweni swinene loko hi khi hi famba la ni tshemba loko se mbuyini mi ta tlhela mi hi hlamusela ku mi fambe njhani kambe mi nga si famba a mi tshamangi mi ya ka yin'wani a ku ri ku hi le Ethiopia a swi nga fani loko mi ta ni tsundzuxa n'we yin'we mi swi tiva kwa mi ye kwihi a ku nga ri yin'wani nhlengeletano ya muxaka lowu a ni ri Nairobi Kenya ya a Kenya leswi nga kona i ku khalanga swi fana a ni tivi ku ni nga swi veka njhani ti-conference ku tshama hi khi hi ya languta ku ti-resolution ta hi nga ti teka loko hi ri a Nairobi ti fambe ku fika kwihi i ncini lexi hi nga antswisaka swona hi leswi nga ku humeleli na haleni namuntlha i World Urban Forum leyi a ku ri UN Habitat Forum hinkwaswo swi bula na mhaka ya ti-urbanization kambe swa hambana hi ku kula ka swona na xiyimo xa kona hina hi ri ti-participant leti nga kona haleni ha tlula kwala ka ma 30,000 hi matiko ku hambanahambana tiko rin'wana na rin'wana ri khi ri nyika leswi nga hi swona hi ta hi va na leswiya hi ngo i ti-bilaterals hi tshama na tiko rin'wana hi vulavula ku hi nga exchange njhani a hi swona ntsena va tele vanhu na loko ni ri haleni ni vone opportunity leyi loko ni ya ni hleketa ku ni ta bula na premier kumbe MEC wa agriculture a nga ta haleni vanhu lava nga haleni va tshama ka desert mara va na mali khalanga leyi nga kotaka ku ndla swin'wana swa ti-agricultural product kwale tiko ra hina swi kota ku vuya haleni nyama ya homu va hi byerini ku loko wo va na ku hi nga ku endlela ti-agreement ta ku tisa nyama ya homu nyama leyi nga kona la a yi va ringani va lava nyama ya homu yo tala ene mina n'wina khalanga hi nga va hi ri na nhova yo fuya tihomu ku va ku ri dyandza sweswi mara hi nga swi kota ku mitigate mhaka ya dyandza ku va na hi ta exporta nyama masiku loko hi exporta yi laha ikhonomi ya tiko ra hina a yi ta kota ku antswa hi create na mitirho ya nyama ya homu kwala hi ka kona hayi MEC yana ni mahlweni mi hi yimela hi ta bula loko se mi vuyini yi hela rini conference leyi yi hela mundzuku kambe mina ni ta suka ku ri Saturday ni ngo va ku loko ni languse flight ta hina ni nga tala ku fika hi nhlota hala kaya mara mundzuku hi ta va hi khi hi hetisa hi hetisa hina hi ta vulavula na n'we Musumbunuku hi vhetani mi swi tsala hansi mi ta hi byela ku mi vuye mi fambe njhani hi swihi leswi mi nge tanihi tiko hi vuyeriwe hi swona hi nhlengeletano ya muxaka lowu hlayisekani ku dya ku engeta inkomo hi valavo MEC Bioskop Makamu lava hi bula na vona tweak kusuka a ntsinda wa Egypt a Cairo kambe sweswi a hi tweni ku mahungu ya misava awara yan'we ya ta va emisikwini hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula lava nga rhanga board track vete mi nga lemi ximanga hi ku xithothela hikwalaho ka ku ximanga board track loko se xi mi jikela xa pata mutini xa hundzuka goya ivi xi vuya xi ta mi hlasela xi dyetela tihuku hi mhaka ka ku n'wina a mi xi teka mi xi endla nga ku xi kahle se namuntlha hi lexi xa vuya ximanga xi hundzuku goya xi mi dlayela tihuku board track leswi humelela ku laha ka MK board track i vanhu lava a va swi tiva ku mindzuku ka siku swi ta humelerisa leswi ende namuntlha loko va vuya board track va vuya ku ta karhata n'wina ku ri mi nga swi koti ku famba mi ya mahlweni ma swi vona
hi ndlela leyi botpete namuntlha hi na ti-political party leti tona kahle loko ti nghenini ti taku ku ta opposa xin'wana na xin'wanyana lexi xi endliwaku hi mfumo lowu nge le ku fambeni. tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. se swi ndlisa leswi mingisero ra mina ka 27 timinete leti hi nga na tona hi vulavuleni tipolotiki ta Afrika-Dzonga ngopfungopfu hi languta ka timhaka leti ti nga le ku endlekeni EFF murhangeri khale ka mutshamaxitulu wa voho i setixini loko a kha vulavula twina vateki va mahungu va nhlangano wa haxo wa Afrika-Dzonga ku i khupukela halaya aka MK i ri MK hi yo movha yi ri yoxe leyi nga hi pfunaka ku va hi humelela tanihi tiko hi ndlela leyo ku te vanhu vo tala va vulavula swisolosolo van'wani va bumabumela se hi la ku twa wena kwala nga koho ku hi ri yini hi mhaka yoyoleyo professor Ntsikelelo breakfast very high kahle advocate va yi byeli ntiyiso ku hikokwalaho ka yini va kha va famba ka EFF kambe loko va kha va vulavula na Mzwandile Lembeche swin'wana swa leswi va nga swi vula i ku kusukusela loko yi ku tive na mihleketo leyi ku fike nkama lowu a ku ri vona khale ka president va ri vambirhi a va swi tiva ku le ku endlekeni ka yini khale ka president Zuma na vona tatana Dali Mpofu ku nga se yona le ka nhlawulo kambe hambiswiritano veri a va kha va ringeta ku va ku tshame ku va na nhlengeletano leyi nga va koho na mavandla yo hambanahambana ya tipolitiki va tshaha hi mavandla yo fana na va UDM va tshaha hi mavandla yo fana na va APC va tshaha hi mavandla yo hambanahambana na ma PAC va tshava ku kumbexani hi nga teka goza rin'wana ra ku va sa hi swi tivi ku va nga va tsandzani kwihi kumbexani swi ta hi pfuna tatana Godi kwala mu nga kona n'we loko mo kuma nkarhi hi khweneteni hi kota ku twa ku ka nhlengeletano leyi tatana kumbe advocate Mpofu va vulavulaka yo a mi ri na vandla ra n'wana ri koho mi hi byela ku a ku endleka yini a mi kunguhata yini na n'wana mi kha mi ndla munhu pheke ya n'weki leyi yi nga hetelela yi nga ha vonakangi a hi mi tweneni hi le ka 0860002543 wo sungula hi loyi inhlekani Aye khalanga. papa mina Mi pfukile. hi vatomi n'wina ke Hi valava man. a khensa Ni nge hi dzamba yele ka advocate Dali Mpofu. ya Lava ku yi sungula la ka ku nga endli xihoxo xa ku hleketa nga ku advocate Dali Mpofu a nga ti tivi tipolitiki. N'wa tipolitiki wa khale kusuka ka African National Congress. Ene ku komba ku n'wa tipolitiki lowu a nga na vuswikoti na vutivi ANC yi n'wi tirhise ngopfu. Loko ni nga hoxisi ingaku loko ku huma khale ka president Nelson Mandela a ri ka welcoming or that organizing committee leyi a yi vona ku tatana Mandela loko va releasiwa le a prison swilo swi famba kahle was part of that. Se swi ku komba kahle ku loko munhu a ze a va ka that committee by then i munhu loyi a ri na vuswikoti and African National it was an asset to the African National Congress. Na itsika yaleyo asuka asset as he was or asuka ka African National Congress loku ku ve na problem ya vatatana Malima na vatatana Floyd Shivambu because nile ka ntshamo luwa Dali Mpofu advocate Dali Mpofu hi vo a va representa CIC na tatana Floyd ka ntshamo wa African National Congress loko va ku tshinyiweni swi nga fika swi humelerisa swona loko se va hlongoriwile na swin'wana lava nga nyikiwa ti-suspension ku fumiwa EFF va suka ka ANC vona va nga ri na problem ka ANC va famba na va CIC va foma EFF xivutiso hi lexi khalanga president lo a ri kona loko hlongoriwa va CIC na tatana Floyd Shivambu a ku ri JZ ka ANC and Dali Mpofu advocate Dali Mpofu a va ri kona ka ANC. The question i ku incini leswi vona va nga swi languti nga ku swi a swi nga koteki ku endleka hi nkarhi luwa loko JZ a ri president ka ANC leswi sweswiwani swi kotekaka loko JZ a ri president ka MKP i xivutiso lexi nga kona na ri kona khalanga ni mi yingiseri ni yingiselela ku ni mi kota ku ti hlamuselela timhaka ta n'wina kahle loko se ni nghena ni ta mi ta ni okay se i xivutiso lexi nga kona
then loko vafambili va ri ka EFF va ringetile ku va ku standa ani va sungule va national chairperson and then va standa against Floyd ka deputy president swi va tsandza ivi va kona kwala ka EFF lexi xi nga kona vo ka va nga xi vuleku advocate Dali Mpofu vo ka va nga ri ke honest i swimbirhi i xa ku CIC a nga va a lose confidence ka vona hikuva a tive leswi va nga swi endla na JZ se before CIC a vulavula ku mi swi tiva ku Dali Mpofu ni swi kumile ku was advocate Dali Mpofu was part and parcel ya ku former MKP vona va vona ku it's better ni jump ship ni ya vulavula ku phela mina a ni ri hi mini nga va party ya ku vulavula na JZ ku ri hi former MK party xivutiso i ku leswi vona a va ri ka EFF conference ya ANC ya ku wina ka tatana President Cyril Ramaphosa ayi va khumba kwini maka ku veri loko hi 2022 tatana Cyril Ramaphosa baba president ya ANC hi lava nga sungula ku va na problem i va hlangana na JZ meaning avaleve ku wine Dr. Zwelin Mkhize kumbe avaleve nkarhi luwa Dr. Nkosi Zana Dlamini Zuma kahle avalave RET forces ku ba honest so loko va vona RET force within the ANC fail va vona ku swantswa va team up na JZ ku fuma MKP tatana Malima ku hava xihundla lexi nga tshama xi humelela a South Africa a nga xi tiva swi talangi most of the secret leti nga endliwa i va a ri na information se sweswiwani loko mi la ta vona ku it's even failing sweswiwani loko mi la ta vona ku yimisani sweswo la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona se a ni ringeta ku kombisa ku langutani mafambelo ya tatana Floyd ya ku ya ka MK na mafambelo ya advocate Dali Mpofu ya ku ya ka MK Floyd even a press conference na CIC because va vulavurile even honest Floyd ku ri I can't take this anymore na famba angaba angu berile CIC the problem leti nga kona because part of the problem leti nga kona leti vanhu va ti kanetaka va EFF i ku ka EFF i party ya munhu wun'we decision ya CIC it's final se ava ha swi koti na miehleketo ya vona ku va tshama laya va kha va swi vona ku ti contribution leti va ti endlaku ta rahiwa because CIC i party ya yena swi vula ko tala ngopfu ku this is my party se loko mi la ta vona sweswo ekhalanga advocate Dali Mpofu va tsandzeka ku byela CIC kumbe ku n'wi vitana ku mena famba ivi a swi twa ka vateki va mahungu va endla press conference va vitana vateki va mahungu va ku ntshikile ivi va vutisiwa ku CIC mi n'wi byerile va ku a ni n'wi byelangi why va nga n'wi byelangi because va fome party ya EFF swin'we relationship ya vona a yi ri yikulu na CIC va represent CIC na EFF eka ti-case to tala CIC go to an extent ya ku vulavula ku hava lawyer ya mtima yo antswa a yi tiva ka South Africa handle ka advocate Dali Mpofu then loko munhu a ku themenderisa sweswo i khalanga ku you are the best lawyer a South Africa wa muntima ivi loko i fane mi famba mi phata the ways mi nga ha byelani mo jumajumana mo hlamarisana i ku why xihundla i ku CIC i swi kumile leswi va nga swi endla behind his back ivi a fila thuma va nyuma ku ya hlangana na CIC ka leswi a nga swi kuma ku kasi a wu ri part okay i ncini loyalty ya vona i kwihi vulavula hi loyalty ka organization loko ku ri impela advocate Dali Mpofu a va yi rhandza EFF i nga rhandza EFF ivi ya khoma ti-meeting na van'wana ku a hi sunguleni party yin'wana wa ha ri kwalande swi vula ku vona CIC i va teke ku hi van'wana lava a va kha va plana the downfall ya EFF va ri ndeni hileswaku a va ri faction within the EFF ivi a va vona CIC se xivutiso hi lexi ni nga ti byela ku i ncini lexi hlanganisaku JZ na advocate Dali Mpofu i xixin'we i rivengo ra vona ka president Cyril Ramaphosa va n'wi venga va nga pretend a va n'wi rhandzi leswi nga hlanganisaka ene
advocate Dali Mpofu swi tikombe khale loko va kha va represent MKP ku kahle mi vonina loko yi sungula hi ti 16 loko ku yiwa ka conference a va ri lava ku mina ni tala tani hi capacity ya mina tani hi mutsundzuxi wa JZ se khale va ri loyara ya MKP na sweswi va client ta vona ya khale MKP se leswi ni vulaka swona n'wina khalanga i ku a ni xi voni contribution leyi mina va nga ta va yi endla leyi a va tsandzeka ku yi endla le ka EFF loko va ku it's a vehicle i movha lowu nga ta hi khupukisa leswaku a va vulavula ntiyiso ku EFF a va hi vone yi ri movha kambe va fika yi va movha leyi yi drivaku hi munhu wun'we ene loko a kha yi driver munhu wun'we a nga pfumeli ku nyika van'wani va yi driver kumbe ku teka switsundzuxo swa vona hence va vona ku ka JZ vanhu vo tala JZ phela i le ku laveka vanhu i kurile n'wikhalabye i le ku laveka vanhu lava a nga ta va nyika ti-task va rana party liya ya mahlweni mara a ni swi voni ku cinca kumbe ku antswela hi vutomi handle ka na vanhu va hava lava nga ta famba na vona leyi va nga ta ku hi famba na vona eka MKP mara hi sweswo i contribution ya mina le khalanga ne metwe bota cancer 0860002543 nangona kwa Afrika wa vulavula mkarhi hinkwayo munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM makombandlela un'wana vayingiseri loyi nhlekani Dr. Ninjani hi pfukile mjani papa hi pfukile akenza mi vulavula na Clement ka Xirinda a Jerome Dr. Hello ya Dr. ni la ku vulavula ya MK EFF na tiko South Africa tanihi muakatiko South Africa ku ya hi politiki leyi nga ku South Africa ka nkarhi wa sweswi na vanhu va kha va commenta va karhi va vulavula Dr. ku EFF yi le ku destroyweni hi MK swilo leswi fana na bolo ya Dr. loko team ya Sundowns yi kota ku xava vatlangi or yi kota ku va na vatlangi a yi ku va kha yi kuma vatlangi ka Kaizer Chiefs ku yi kota ku teka league MK ku ya hi mina na ku pfumela ku they are building a strong movement ya South Africa andaka malembe la yo tala ani member ya MK mara maendlelo ma Julius Malema tani president ya EFF u ve arrogant ngopfu kumbe ku va na ku sihalala tani murhangeri wa party ya tikweni ra South Africa leyi ri na support ya kahle ka vanhu va tima andaka party ya ANC munhu wa ku fana na Julius Malema a fana nga va luzangi va kumba lava a nga va luza loko a nga tirhisi ximinamina aka political organization ya EFF leyi a yi seketeliwa ngopfu hi vantshwa lava a va ri na ntlhontlho mara va tlhe va seketela munhu loyi a nga tshama a va president a tikweni a tlhe a va na ti-case ta ku hlaya a tikweni ra South Africa a ni la ku yimelela party ni la ku vulavula mavonelo ma mina tanihi muakatiko wa South Africa hi ku ya hi mina ni vona nga ku MK Botpet ve le ku building ka strong movement a South Africa hi ku languta ku ANC a hi tshembini from kusukisela khale 1994 ku ta fika namuntlha a ku na nchumu lexi hi nga xi kombisaka ku va xi fikelelini tanihi political organization ngopfungopfu a xikarhi ka hina vanhu vantima hi tikumini ti-RDP hi ti vonini ti kona mara a ku na mintirho leyi vanhu va nge le ku hi kumeni hi sayiti ra ku swi fek munhu a endla application a kuma ntirho handle ka ku thoriwa loko muku ve le ku buildeni a powerful organization ni mi twa kahle kambe xivutiso i ku hi vanhu vahi va lava a va kha va builda hala kun'wana ku nga akekangiku se va tlhe va builda the powerful organization se yana swi twisisi ku va kha ku ndleka yini Botfed imani mi kombisa mhaka yin'wana leyi ni nga vulavula hi yona kumbe mi nga va mi ni twini ivi mi nga swi twisisi kahle loko ni ta kombisa xipano xa bolo xa buildiwa hi vatlangi va ti-team tin'wana xi tlhe xi va strong ene sweswi leswi nge le ku humeleleni swi fana na xipano xa bolo leswi Jacob Zuma nge le ku endleni ka swona
Jacob Zuma u tlhari ngopfu mi nga rivali mara ani kaneti mavonele man'wini mina lexi ni vutisaka xona i ku poso ye le henhla ngopfu ka tipolitiki i ku va president i poso ye le henhla se loko munhu a va president a heta 9 years a ri president na vanhu va lava a nga na voswisi ivi va suka ka organization leyi va ya ti thya yin'wana organization ivi n'wina laha mi tama ku they are building a bigger force mi vula yini ni vula hi mhaka ku loko mi langute swilo leswi nga humelela aka ANC a ni swilo leswi kwa swi vumbiwa swi suka ka ANC but tiphati leti hi vulavulaka hi tona hinkwato i marhavi ma ANC lama ma ri phakata ni i vanhu lava nga huma hi mhaka ku va nga twanananga hi mhaka swilo swo karhi te vanhu lava nga joyina Zuma not everyone maybe a landzelela vugevenga lebyi byi endliwa hi Zuma mara hi ku languta xivono xa Zuma leswi a nga ta na xona Botpet hi moxekeli ngopfu tanihi tiko and I don't think we can believe ku ri ANC nga va na president yin'wana handle ka president ya Youth League kusuka la ku ya mahlweni ene ka ha ri hava ku hi nga tshemba tani ni ri muntshwa mina ku ka ta va na ku cinca ka political organization ya ANC handle ka ku ri hi languta swilo swintshwa swi nga va swi kha swi no swintshwa ma vona loko mina vanhu loko namuntlha vo ta mi ta ni byela ku vandla leri nge le ku akiweni ri ku le ku akiweni vandla ri ra strong mi vula hi mavandla lama a ma nga ri kona na vanhu lava va nga ri helo swa antswa lava vanhu lava va nga tlhe yi khomeni kwala mi ta hetisa mihleketo ya n'wina 0860002543 hetsani mihleketo leyi mi ta na yona makwavo Botpet ni kombe ku mbutisa xivutiso mi hlamule vaakatiko EFF yi maku yi kha yi suka kwini loko a vo hetisa mihleketo ya n'wina a hi ta kota ku swi twa ku mi la ku ya kwihi hi ku mi ni vutise xivutiso that's why na mina ni mi vutisa mina ni tshamele swona ku vutisa swivutiso n'we mi ta na tinhlamulo ni n'we mi ta ku na mavonelo mani na mavonelo phela nhlamulo ya mina Botpet i ku ri MK is a new political party leyi nga makiwa hi ti-former politician ta tiphati to karhi lava nga vona ku ri nga ku a ku na ku cinca ka tiphati leti va nga tshama henhla ka tona than to start and build a new political movement leyi nga ta va yi ri nhlengelo ya vanhu va khale ka mavandla ma tiphati to karhi ma vona lexi ni nga xi vulaka hi Botpet ni nge se heta ne i ku ri oh okay kambe imani hi ta twa na ta vutisa mihleri la ni twa ku ya i ri yini a ni te mingiseri wa mina ku endleke yini kwala a wu kha wu vulavula ku lexi ni nga ta vutisa xona i ku ri a na ha swi tivi ku endleke yini kambe muhumelerisi vele ku foneleni ka mihleri la hela ni ta vha ni sungula kwala yi vulaka kona ku ve ri mingiseri wa mina i ri vele ku akeni a formidable force hi MK vakulukumba lava nga ka MK mina va rano vula ku hinkwavo vanhu va lava ku va ti-president loko i siva president i tsandza yini ku kumbexani i nga tisa ku cinca hi ku phela vanhu vo fana na va Thabo Mbeki Kgalema Motlanthe president Ramaphosa president Zuma hinkwavo lava mina loko vo ta ka mina va fuka va ku no a hi fane hi ndlela leswi a hi fane hi ndlela leswi a hi kota i ri president wa ta kuma why hi wahi man'wani matimba makulu lama nga ta kota ku cincisa swilo ku ve i tsandzeke loko i ri president I'm getting good enough Mashego hi ta bula na yena hi twa ku i vona yini leswi nga endleka namuntlha Mashego nhlekani mi amukeleni ka munghana lonene inhlekani Botpet na vayingiseri minjhani hi pfukile ngovo hayi na mina pfukile mi nga se nghena twi ka timhaka ta advocate Mpofu ku nga va ku ri yini lexi endlaku ku va khupukela ka MK ni chava ku ni nga ta rivala ku na mingiseri wun'wana wa ku huma sweswi i ri leswi nge le ku endlekeni hikuva vanhu vo tala lava hi va twaka va kha va ya ka MK ku le ku akiweni a very strong organization ka MK ni kombela mi sungula kwalaho wa tiva mavandla politiki u nge yaki vanga ra politiki i ti-leftovers leti humaka ka vandla rin'wanyana a ku na mhaka ya ku recycla kwalaho ku ri kumbe loko ku vulavula global warming na mavandla politiki a masiku lawa ku fanele a akiwa i ti-leftovers
so vanhu va ta ku akiwa vandla ra ku tika ngopfu swi nga endleki ku ri loko o languta vanhu lava fambaka va ya le ka mkhonto party i vanhu lava rhandzaka tatana Jacob Zuma a ku na principle kumbe ku nga vulavula ku ri ku na swin'wanyana leswi va ku no leswi va nga swi kota ku swi kuma loko va ri ka MK party no xikumi loko ri lunga ra ANC i vanhu lava lavaka Jacob Zuma and ntiyiso leyi ya ku ri i le rivaleni ya ku ri MK party ku nga famba 10,000 kumbe 20,000 ya vanhu i vandla ra Jacob Zuma na n'wana wa yena leswi swi nge i ntiyiso ku ri munhu a nga vulavula ku ri leswi a hi ntiyiso i vandla ra Jacob Zuma vanhu lava i vanhu va ku ri loko u languta ku la endzhaku le a va ri vanhu lava fambisanaka na Jacob Zuma pfumelana na ye ka swilo leswi endlaka a ku na vandla leri ta akiwa hala ni nga vulavula sweswi ku ri na loko ku yiwa ka 2026 a ni voni ku ri MK party i ta tirha hi ndlela leyi vanhu va ku tala va vonaka leswaku i ta tirha hi yona se ivi hi pfuka hi kuma Mzandile Lembecha kha vulavula na Dali Mpofu va ku exclusive interview va ku advocate Dali Mpofu va ya ka MK swi mi hlamarisini a swi mi hlamarisanga hi leswi Julius a swi vulaka ku ri ku na van'wanyana ku ri na vo va ta famba ka MK party i fana na COPE hi lembe ra 2008 vanhu lava va tsundzukaka ndzhaku ka tsongo va ta tsundzuka leswaku COPE a yi ri i xilungu va ku i trenda ku famba ni vanhu van'wana ku ri loko u languta ku hamari loyi a nge fambi ka COPE a ku famba vanhu van'wana va ku chavisa ngopfu munhu wa ku ri a ku langute ku ri na ya ta famba ka COPE a nga fambanga i tatana Thabo Mbeki so leswi swi endleka ka ANC sweswi leswi endleka i MK party a swi sunguli swi endleke khale na ndzhaku leyi nkarhi leyi ku huma PAC ku na va ku tala va ku ri na vo va fambe va ya ka PAC va ku ri a va nga fambisani na ANC ya ma-charterist so vanhu lava nga hlayaki history va ta ku byela ku ri leswi swa hlamarisa mara loko u tiva mhaka ya COPE u ta tiva leswaku a swi hlamarisi se swi nga va swi ku ri yini xi susumeta ku ni twe mi kha mi kombisa rirhandzu laha loko ni ka ni yingisela mbulavulo wa advocate handle ka ku ve ri MK hi roblo ri roxe ri nga hisaku ka vun'we na ntshunxeko tanihi maAfrika-Dzonga xin'wana lexi va nga xi vula xi nga ni hlamarisa i ku a va n'wi byelangi murhangeri hi mhaka ya ku very yini membership ya vona se a yi lapsa a yi lava renewal ku endla ka yini va vulavula sana na tatana Xivambu hi nkarhi leyi a famba va vulavula leswaku membership ya yena yi ri lapsile a nge renew membership ya yena leswi vulaka leswaku famba a ya ka MK party a ya ku ri hlongoriwile laha ka EFF xa ku sungula vanhu lava tiva ku ri loko va vulavula EFF va vulavula EFF i ri vandla va vulavula hi munhu va vulavula na Julius Malema ku ri tatana se nkarhi wa ku ri se ni lava ku famba sweswi ndzi ta famba ka vandla rin'wanyana so leswi va swi endlaka kumbe ni nga ku mistake leyi va endlaka leya ku ri va suka ka bandla ra ku ri ra munhu va ya ka bandla ra ku ri ra munhu un'wanyana na kona so hi leswi MK party i ta safaraka swona swi fana na IFP ku sungula hi 1965 I think 65 kumbe 69 ku fika tatana Shenge a lova Prince Mangosuthu Buthelezi a lova a ku ri vandla ra yena ku rhangela yena a ri yexe loko u nghena u ta nghena mi ta huma mara position ya yena contesti so problem leswi swi n'wi pfuneke mhaka ku ri u sungule ku introduce vurhangeri vun'wanyana ka IFP a hanya ye a ri ko a hanya u sungula ku vona ku ri ku na varhangeri van'wana na leyi na leyi so swi pfunile ku ri endzhaku ka ku lova ka yena swi va na leswi xilungu va ku na smooth transition ku ri IFP yi vonile ku va swi kotile ku yaka sweswi yi la ka government of national unity mara leswi swi endlekaka ka EFF i ku ri i vandla ra Julius MK party i vandla ra Jacob Zuma so loko advocate a vulavula ku ri iro MK ro vandla ntsenga ku ri nga swi kota ku pfuna vanhu va ntima munhu u tivutisa ku ri i ta va swi pfuna njhani ku ri vanhu lava rhangelaka MK party a va rhangela ANC ku nga ri khale a va ri vo ka mfumo ku nga ri khale swi va tsandze njhani ku ri va tsandzile yini ku ri va ta pfuna vanhu va ntima va ri ka ANC sweswi va ta swi kota ku swi endla loko va ri ka mkhoto wa party so i leswi swi endlaka ku ri nkarhi wun'wana u nga twisisi ku ri vanhu va ku fana na advocate vana ku ri u ta kumbe hlayisa ngopfu tiva swilo swa ku tala a nga swi kota ku byela vanhu yini ku ri Jacob Zuma a ri president 9 ya malembe mara
a nga swi kotanga ku endla ANC mara u ta swi kota ku endla MK Party. So ni vona ku ri vanhu va ku ri va lava ku va na ti prospect ta politiki ku va langute ku ri va ta va ri yini hi ku ri tatana Malema va byerile ku ri ta rhangela ku fika na vo 70-80 years. So va twisisa ku ri a nga vulavuli ye a ri yexe mara u vulavula hi mhaka ku ri na wehe loko u ri hala u ta va la loko me ni lava ku ri u va kona loko ni lava ku ri va u ta swi kota ku famba na MK Party swi tani va swi tiva mara leswi va swi rhandzaka MK Party mhaka ku ri sweswi tatana Zuma loko a khome MK Party a nga i president ya MK Party mara i munhu ku ri se u kurile na loko a nga vulavula ta ku a nge vila ka party leyi loko se a na 90 ku va 100 a nge fiki ka 100 ya malembe mara munhu wa ku fana Julius u ta ku munhu wa 1982 ta va ri koho ku nga ri nkarhi wa ku laya ngopfu hali mhaka ya ha ri kule na ku fika makumu kambe swi ri tani cancel good enough income good enough Mashego umhleri wa tipolitiki a ta ku nyika nkarhi na wita na tlhelo ra wena a yini mahungu ya misava na Rulan Nzamani hi ya hi ndlela leyi inkombo timinete ku bila wara ya n'we mingisero mugana lona FM hi kumeni hunda hela loko se hi vuya hi ta ya kuma mbulavulo kusuka ka Brigadier Hlulani Mashava kona ka mugana lona na FM makomba ndlela kambe ke hi ya kona loko hi ya le ndlela yin'we ntsena leyi ku tsundzisaka ku yona hi leyi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula lava nga rhanga botshet vete mi nga limi ximanga hi ku xi thothela hikwalaho ka ku ximanga botshet loko se xi mi jikela xa pata mutini xa hundzuka goya ivi xi vuya xi ta mi hlasela xi dyetela tihuku hi mhaka ka ku n'wina a mi xi teka mi xi endla nga ku xi kahle se namuntlha hi lexi xa vuya ximanga xi hundzuka goya xi mi dlayela tihuku botshet leswi humelela ku laha ka MK botshet i vanhu lava a va swi tiva ku mindzuku ka siku swi ta humelerisa leswi ende namuntlha loko va vuya botshet va vuya ku ta karhata n'wina ku ri mi nga swi koti ku famba mi ya mahlweni ma swi vona hi ndlela leyi botshet namuntlha hi na ti-political party leti tona kahle loko ti nghenini ti taku ku ta opposa xin'wana na xin'wanyana lexi xi endliwaku hi mfumo lowu nge le ku fambeni tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula byala bya xikwembunteki a kahle ku ya hi mehe byala a va fanele va nga byi maki ku byala byi hi onhela maxaka van'wani loko va byiwile va hundzula maxaka ya hina vavasati switsongwani munhu a nga chavi ku teka xitsongwa xa 2 wa malembe a xi hundzula xitsongwani xi tiva yini xitsongwani xa vulavula botshet leswi ni nga swi tweku hi leswi n'we mi nge le ku swi vuleni a ni mi twisisi ku mi nga huweleli vulavulani kunene hi twa ku mi ri yini n'we phela loko n'we mi ka mi huwelela ma ni tikisela ni nga ha koti ku mi twa ku mi ri yini vulavulani kahle hi le fonini vulavulani mi ri yini n'we ni khomeni botshet ni ri byala ni ri botshet byala a va fanele va nga byi maki hi ku byala byi onhela maxaka tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula mi ri xigangu swi ndla njhani na loko ni ri na xigangu botshet xigangu xa mi xo ni byela ku ri n'wana wa mina hi yaloye na mi ni ta vona ku ri ni karhele ku sapota hala leswaku a nghena kwale vuphoriseni a nghena a karhi a hlupha ku ya va -1 problem hi leswi va endlaku swona va thola vasati va swigangu vana va vanhu wa vona va mani vo anti hinkwaswo leswi vana va kona n'wana kuma swo BI ya yena a yi pfumeli u nywerhi va ri ta sinima kwale ma swi vona u ngheni njhani khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona
so mingisero mgana lona FM nangona ko Afrika wa Vulavula ka mgana lona na FM kuna swivilelo swa leswaku kuna vanhu va bela ku vanhu tinqingo va xungeta hi timhaka ta vutomi bya vo kuve akuna ntiyiso ka mhaka hele ko va mhaka hele ya ku va ku ringeta ku lakuta kuma timali eka vanhu va lava va chuseta ku indlela yele se swi nga leswi hi ringete ku lakuta vulavula na maphorisa ku lakuta twa ku bo va ri yini va tiva yini hi mhaka leyi nako loko ri ku va hi tiva ku na leswi swi nga endliwa ku sivela swiyimo swa muxaka lowu ke hi yo mhaka la layinini hi ri na brigadier Hlulani Mashava va vulavulela maphorisa ya xifundza xa Limpopo ehansi ka vurhangeri bya provincial commissioner Thembi Khadebe brigadier nhlakani mamkereli ka mgana lona FM isikani khalanga xikan'we na vayingiseri ka mgana lona FM xewani inkomo a khensa swinene loko mi tinyike nkarhi wa ku va mi bula na hina no vilerisa hi ku makala brigadier phela hi mpfhuka ni mi vona ka state of the nation address se lembe ro hela kambe hambiswiritano i njhekanjhekisano wa siku rin'wana wolowo hi leyi mhaka mi tiva yini hi yona tani hi maphorisa hi nga vula ku ri eka nkarhi lowu nga hundza ku vile ku mangariwa mhangu yin'we kumbe mi ngo ni hlamusela leti mi ti tivaka ti nga ta sweswinyana kumbe ti nga ta recent hi xilungu ku na mhangu leyi nga vuya yi mangariwa endhawini ya le Aphele yi kumeka endhawini ya xifundza xa Sekhukhune laha hi nga hi khoma vaehleketeleriwa vaehleketeleriwa lavawani vambirhi a va suka va ya ndhawini yin'wana laha ku akiwaka mavhengele kumbe shopping complex loko va fika kona le Aphele Thoko va fika va sindzisa lava va nga le ku akeni kumbe vinyi va khampani leyi va ku ri yona yi nga thoriwa ku va yi aka mavhengele lawa ya ku ri va lava ku va va nghenisiwa eka swona loko va nga nghenisiwi va nga ka va nga koti ku tirhiwa ku yiwa mahlweni va vuyi va hi luma ndleve loko va hi luma ndleve hi vuyi hi kota ku va khoma vanhu lavawani va ehleketeleriwa lava i Tshepo Mamusebe wa malembe ya 36 na Khumutso Phasha wa malembe ya 37 lava nga vuya va ya a khoto ya magistrata hi vulavula sweswiwani ve le handle va nyikiwile bail no ka ni nga ha lavisisanga leswaku va ta vuyela ekhoto ivi ku tlhela ku va na mhangu yin'wana yi nga mangariwa khalanga leyiwani yi endlekile endhawini ya le a Venda kumbe a vuphoriseni bya le Livubu laha un'wana wa muehleketeleriwa tlaniwa ku Mashudu a nga vuya a ya ekhoto timhaka ta ku va vanhu va tinghenelerisa eka timhaka ta ku va va sindzisa vanhu ku va va nyikiwa swin'wana swa le mandleni hi muxaka wolowo loko ni la ta vulavula ku na nkarhi wun'wana hi nga vulavula kona la ka xitichi xa ka Mngana Lonene hi hlamusela leswaku a tindhawini ta ka Malamulele ne le Giyani a ku ri na ntungu wa ku va vanhu va fonela vanhu va tirhela mfumo ngopfungopfu ma-principal va fonela va kona van'wana va nga vuya va foneriwa va byeriwa leswaku va fanele va humesa mali yo karhi hikokwalaho ka ku vona va thoriwile ku ri va ta va dlaya se loko va nga humesi mali leyi va ta dlayiwa hikokwalaho mintsengo ya kona a yi sukela kwana ka va ma 10,000 20,000 ku fika ka va ma 30,000 xiviko lexi hi nga xi kuma hi kumile leswaku ku na un'wana wa va ma-principal a nga vuya a humesa mali kambe loko a humesa mali a nga ta mangala nandzu wa yena exitichini xa maphorisa hi yo twa leswaku u vile un'wana loyi a nga vuya a va victim ya swona a hlamusela kambe a nga lavi ku va a teka nandzu lowu a wu yisa exitichini xa maphorisa i timhangu leti hi ti vonaka hinkwakwako mi ta va mi vonile ku tindhawu ta le va Eastern Cape tindhawu ta le va Cape Town na va Gauteng i tindhawu leti swilo leswiwani swi nga talanga ngopfu so na kwahala makaya swi kona ko va ku vanhu vo ka va nga se lemukisiwa ku ringana ku va swi tiva leswaku loko vanhu vo fona va ku chavisela va hlamusela leswaku va lava mali kumbe mi le ku tingheneleriseni ka timhaka ta mabindzu mi lava mali a swi pfumelelekangi hi kombela van'wamabindzu hi kombela hinkwavo lava tirhaku leswaku va swi tiva leswaku a ku na nawu lowu nga kona lowu vulaka leswaku loko munhu a ri na bindzu u fanele a hakela vanhu ntsengo lowu vitaniwaka ku i protection fee ku yena a ta kota ku va a sirheleleka vanhu loko ku ri na swo karhi va fanele va sirheleriwa hi maphorisa hikuva hi vona va nga na nawu wa ku va va sirhelela kumbe loko va ri na timali van'wani va tirhisa na ti-private security mi kuma ku hi tona va fambaka na tona kambe munhu njhe wo a fika ku lava mali hi nyikeni mali leswaku hi ta ku sirhelela
a swi kona sweswo loko vo tshuka va swi twa ekhalanga a va hi lumindzeve hi kota ku va hi dilana na swona mi ta swi tiva leswaku sweswiwani mhaka ya extortion kumbe mhaka ya ku sindzisa vanhu ku va lava ku va va nyikiwa mali leswaku va ta kuma ku sirheleriwa i mhaka leyi nge le mahungweni swinene tanihi xiphorisa hi tekela nhlokweni swinene hikokwalaho hi nga ka hi nga tshiki ku va hi lavisisa milandzu leyi loko yo mangariwa muhaxi kambe loko hi ka hi languta hi fananisa na swin'wana swifundza swi vula ku Limpopo yi tikomba ka xiyimo xa ha lawuleka ya lawuleka swinene hi swin'wana swa swifundza leswi swa ha ri ku hansi i mhangu letiwani se swi nga vula swona va Cape Town va ndhawu ta va Eastern Cape tindhawu ta va KwaZulu Natal na va Gauteng i ndhawu leyi swilo leswiwani swi nga tala hina hala ka hina a swi se tala swa ti-extortion handle ka loko ko va leswaku vanhu a va swi koti ku va nga mangala timhangu leti kambe ha kombela leswaku loko ti ri kona a va hi khomi ndleve ku hi nga vuyi hlamusela leswaku ku hava timhangu kasi timhangu leti ti kona vanhu vo chava ku vulavula muhaxi se loko hi kha hi hetisela brigadier mi hetisela mi ku yini tanihi maphorisa ni salele hi minete ku ndlela ku hi swi hambanisisa ku yini ku leswiwani i swixungeto kumbe leswiwani hi swa mampela ncindani ni lavele hi minkarhi yo tala muhaxi loko vanhu vo tsandzeka ku va va vulavula leswaku va lava ku va ku nyika ti-account number hi minkarhi yo tala vanhu va kona loko mi la ta swona ku swa swi nga tshamisekanga va ta ku byela ku chela mali eka nomboro leyi va lava timali leti ya taku nkarhi wun'wani ta ti-cash send nkarhi wun'wani va lava timali leti ya to nkarhi wun'wani va ku ve famba ni ya yisi ya kwihi kwihi hi ta vuya hi teka kona so va nga tshuki va pfumela hi ku loko vo tshuka va pfumela mi ta kuma ku switsanana sweswi va nga na swona va ta deliwa swona se swi va swi nga tshamisekanga a va vulavuli va vulavula na hina va timangala timhangu leti ku endlela leswaku tanihi maphorisa hi kota ku va hi vona leswaku hi tirhisa ku yini muhaxi na vona kumbe hi va pfuna na ku va va sirheleleka sweswi ni nga vula swona a ku na munhu a nga vuyaka a vula leswaku u ta sirhelela munhu a nga ri na mpfumelelo walowo ku va mavunwa ya rihlaza loko munhu a hlamusela leswaku u ta ku sirhelela ku na vanhu va lavaka ku dlaya muhaxi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona iswatsomingisa mgana lona FM va vulavulela maphorisa ya Limpopo brigadier Hlulani Mashaba brigadier a xive xi nghenela xichinani kambe a mi ri ku heteni mi nga hetisela mi ku yini ku heteni a ni la ku hlamusela leswaku ku na nomboro leyi ya hotline yi nga kona leyi va nga mangalaka kona timhaka ta ti-extortion eka tindhawu leti va kumekaka ka tona nomboro ya kona khalanga i 082 yi ku 387 yi ku 1561 082 387 1561 nakambe loko va swi kota va nga tsutsumela exitichini xa vona xa le kusuhi ku endlela leswaku maphorisa va kota ku va langutisisa timhangu letiwani sweswi ni nga vula swona vanhu va nga tshuki va chavisiwa hi vanhu va va hlamusela leswaku va lava ku va va nyikiwa mali leswaku va ta va sirhelela bona a va sunguli va tisirhelela hi voxe va nge tisirhelela van'wana hi ku na bona a hi swi tivi ku va sirhelelekile ku fika kwihi vanhu lava nga kona va nga sirhelelaka vanhu i maphoriseni kumbe vanhu lava va nga ti-private security nakona leti nga accredited not ti-security to ka ti nga tiveki muhaxi no ni khenseli brigadier khensa swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina ka vula mhakankulu la i ku va hi kha hi ringeta ku famba na gondo reriera ku sivela swi tlula ku tshungula hi yo mhaka hi ku swi kahle ku hi vulavula hi swoho ku endlela leswaku vanhu va kota ku twisisa ku xiyimo xi njhani laha handle la hi swona hi khensile swinene khalanga vanhu va hina a va teki swiletelo sweswi hi nga va nyika swona a ti mangariwi timhangu leti loko ti tshuka ti va humelerile leswaku hina hi ta kota ku va hi acta tanihi xiphorisa khenseli swinene brigadier inkomo i brigadier Hlulani Mashaba a hi bela na vona va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka koho hi tlhelo ra matshamelo ya swilo ka lava va nga lava ku timali eka n'wina tanihi vaaki hi ndlela yaleyo hi lava ku bula na mukomishinara wa kusuka ka khomixini ya timfanelo ta ximunhu manana Nomahluvi Khwinana se lava hi kha hi bula na vona lava hi nyika xifaniso xa ku hikokwalaho ka yini va ri la a xifundeni
nako loko va ri la xifundeni va kume yini hi ndlela yeleyo i mhaka leyi lava ku va hi bula hi yoho eka nhlekani lowu kambe ta bula na vona endzhaku loko hi vuye mahungweni ya misava ya ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 ya hafu ku bele awara ya 1 nhlekani lowu hi ndlela yeleyo swi vulaka ku sweswi ka timinete leta nkombo ti nga sala hi nga twa kun'we miriyeni a hi koti ku tisela ti-voice note leti ya nga ti rhumela hi yo mhaka mi nga twini kha ni vulavula hi tona se leswi a ni nga vulavuli hi tona a ku ri mhaka yeleyo ya ku a hi koti ku va hi mi tisela tona hi ndlela yeleyo laha hi haxelaka kona namuntlha kambe a hi koti mingiselo wa mina 0860002543 hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ku na ti-uber sweswiwani ku na lexi mi nga ri ku amele ku xi hlamuleni xivutiso xikalavito ni la ku ya ka mavhengeleni ni ri xivutiso xa mina i ku mina ni khandziyisa munhu mi nga nghenisile van'wana n'wina mi nghena kwihi Kalanga mo ta tshela ni vuyi zona basic tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hela hi nga koma mingisero munghana lona FM hi 21 mingisere hello hi nhlekani Kalanga hi nhlekani aye kuka ni toka hi pfukele hi nga vo hayi na nchumu Kalango nga ku landzelerisa leyi a yi vuriwa a vulavula na vona brigadier ni tshame ni humeleliwa hi xitori a ni ku ni ta fana ni nga swi vulangi ku helo se siku rin'wanyana ni kuma riqingho ri nge ka mina loko ni languta nambara ya kona a ni yi tivi hayi lomu mi tirhaka kona masitoko a mi rhandzani na no yingisela swi nga leswi ni fona ni huma ka Hawks loko i lava ku i nga lavi swa ku ni ku embarasa kwala kumbe antirhweni kumbe ntakaya ka wena na wo langa mina nandzu wa mina i yiniki hayi leswaku ni ta ku hlamusela loko ni ku vona mara mhaka leyi yi serious lero swi i la ku khomiwa ni nga munhu na mina nchuwa ni sungula ku tisecha antirhweni ni onheli mani i tiyisele ntirhweni a ku Kalanga va languta va tlhela malama phela loko wo tshika va ku wo wela hi ku kombe mhaka ya siku leriya ni nga nda yinini ka munghana lonene kumbe va ku ri swona se ku rhanga yena a ku loko i nga lavi ku ni ku khoma ti wala ti-Hawks a ti hutlela a ku loko ni lava ku ni nga ku khomi vonaka mina ni vonaka yiniki tisa swe le mandleni hayi ni nga munhu ni chuwaka mara ni rhangi ni tisecha ni kuma ku antirhweni a ni phakatangi munhu a ni ngheneleli ka timhaka ta vukungundwani ku vula mina no tisecha phela a ku hi ku hatlisa ni ku nyika 20 minutes i vuya ka mina ku i khomi mali muni hayi Kalanga hi ku chuwa na ku phunta no fonela maxaka ma mina a ti i lava 30,000 ni kuma ku ri na shota no fonela un'wana wa cousin ya mina hayi no ni ta endla ku nga ri khale se ivi ku ta mihleketo no fonela tatana Andrew advocate Chauke thomi ya mina no advocate na timhaka la hleka Chauke loko hleka ni ku Andrew i hleka yini tala se swibili ni ku rhumeleni yanga swi voni lapho ni se a ku endla so a ni u le Jamestown a ni ri ntirhweni tsutsuma ya ti-ofisini ta ti-Hawks i fika i vona munhu wa so na so a vula mutirhi kulori wa yena loko ni fika laha kulukumba loyi a ni mi ni chuwile ni hlangana na un'wanyana wa ka Sikhanduli u tirha ka ti-Hawks a ni zangi la no n'wi vona ni ho vulixewetana a xikundu mi lava yini kwala mina hayi na timhaka laha se ivi hi loko ni fika ka kulukumba loyi a ku i ni fonele Chauke mhaka leyi va yi lavaka ka wena tisa nambara yaleyo ni yi fonela loko a yi fonela a yi khomiwi ivi ke a ni hlamusela ni veka hansi ku i nga chuhi loko ku ri na swin'wanyani tisa nambara leyi ni ta sala ni tirhana na yona mina hayi khona i ta sa ni fonela munhu loyi wena munhu ni karhateki ngopfu lawani i ri tatatani khoma se a hlamuseli misa loko u yi kumile mali a hi hlangani Midrand ka ndhawu yo karhi i ta na xiwehle i ta ni nyika hey se lexi ni la ku hlamusela xona ni tsemakanya i ku ri leswi swi nga humelerisa swona a swi ni tekile rinoko leri loko a ni nga fonelangi vanhu lava ni ku tivana na vanhu swa saseka vo kota va advocate Chauke a ni ta va ni ri timhakeni tikulukumba ni dyeriwe mali hi mimuhlwa se swi leswi
so humelela hi tindlela to hambanahambana ku na extortion ya le va nga vulavula yona brigadier mara swi tlhela swi tana hi tindlela letin'wani ta lomu mintirhweni ivi i kuma ku swin'wanyani a wu swo kahle kambe hi ku chava ku khomiwa swa ndleka i wela hi nhloko se i mhangu leyi ni nga hlangana na yona laha ku na van'wani vanhu va vulaka ku maphorisa a va tirhi loko i la ta vona ku va tirha a ni ri hinkwaswo ni va biyelela mara loko i la ta vona ku va tirha a va landzelelani na wena a no la ta nyika xikombiso xa ku loko ku va na phorisa ri kha ri landzelelana loko ku leri a ri ri phorisa ra mampela ra Hawks kasi psu a hi swona i ta swi vona ku va tirha ma swi vona ka swin'wani kumbe ka timhaka tin'wani kumbe ka maendlele man'wani a nga ta tseketseriwa va ku vuno vete xikundu maphorisa va tirha ngopfu ku na mitlhontlho lahaya na lahaya mara mitlhontlho ya hina vaaki va ta hi tindlela se ni ti vutisa ku va yi kumi kwihi nambara ivi lavele Jamestown va ti-Hawks va ku hayi ku na vanhu va nge le ndzeni ka jele va tirhaku va ku swilo swa ti-Facebook va nghenelela ku ri tinambara ta wena ku mani la ta twa ku i ti kumi ku va ku hi nge swi tivi ivi va ni nyika xikombiso va ku a ku nkulukumba loyi a ni khomi case ya Bobi Mtaung sorry ku vula sweswo hambi ni to nghena timhakeni a ku a ni khomi case ya Bobi Mtaung va n'wi endli sweswo tani ku va humelerile kumbe a va humelelangi a na ha swi tivangi kumbe ku swi landzelelisa ni ya mahlweni va languta mavito mo karhi va landzelela ntila wo karhi khalanga swi ni karhati ngopfu swilo leswi kambe se ni dyabyerelela ku swi humelerile 4 years ago ya no hiyo mhaka hina va mbuyanga vanhu hina hi tiphinaka landa va ku va ta ku varata khalanga iyo sweswo khalanga ni kensile ku nyikwa nkarhi ni mi twila cancer swinene 0860002543 ndlela leyo swi tele phonga makhisimusi sweswi ku na swo tala swi nga la ku zamazamiweni kambe ku na leswi ku va ku swi ri swa ntiyiso ku ni vula leswi hi mhaka ya ku mina sweswi kwala ni nga koho loko hi nga hi vulavula hi ku tani va ta vanhu va fika va ku byela leswi ku va ku ri na ntiyiso endzeni ka swona se kambe ximhaka i ku i hambanisisa ku yini ku leswi i mavunwa leswi i ntiyiso hi laha mi fanele ku mi swi tekela nhlokweni kona mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tikwalanga kona 0860002543 ya ka va commission ya timfanelo ta ximunhu va ri va la Limpopo kahle ve le ku ndzeni ka yini national commissioner hi ndlela yaleyo hi ta va ka hi bula na vona hi twa ku endleka yini ni twa va ku veleka n'wamitwa namuntlha ene van'wana loko va vulaka n'wamitwa va ri mamitwa mi swi kuma ku hi swa ku hi le mamitwa a hi le ka mamitwa mani hi le ka n'wamitwa le tikweni ra ka hina le a mi teka nga ri no va munhu ntsena ku na ngati ya vuhosi la ene ku na ngati ya vuhosi ma ta swi vona njhani swi vona hi ku loko hi famba kama un'wana wa fiki kuma vanhu lava a wu nga hleketi ku va nga hindza va ka ku xewiti va hindza va ka ku xewiti swi vona ku swi vona ku va hlangana na wena kun'wana ti ka ti rhurha munhu ka ku xewiti hlamala ka njhani kambe swi ri tani mingisero mina a hi tlweni ni mahungu ya misava ara ya mbirhi ya ta va ya yimise ku yini ya hi ndlela leyi Afrika wa vulavula a hi hetisele wun'wana wa ku famba sweswi i ri hayi mina na kanakana ku za swi ndliwa tolo i mhaka ya ku ni se tolo a ku ri exactly ku sele masiku ya 14 ku ya nhlawuriweni a hi swa tivhoti hawu phela inkinga yakho ku a yi languti calendar ku votiwa rini wo tirha i nghene 5 years na 5 years ri ku tirha se hi nge stop sweswi ku tirha hi nga ha tirhi hi ku se hi ha voti hi ta qhubeka until 29 in fact even after va nga si hlawula yin'wana cabinet ku ta hi vona na wo hi vita kwalaho ku ta vulavula ta health ku ve se hi hlawuriwile mara ku ve se ku khetiwile mara government wu ri karhi wu famba loko hi hete tliliniki sweswi ku ve mundzuku ha vota hi pfula namuntlha andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makomba ndlela ente isu mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela inongana ko Afrika wa vulavula itari lava ku bula na va commission ya timhaka ta timfanelo ta ximunhu ya Afrika-Dzonga ku na national commissioner lava hi nga na vona la xifundzeninkulu xa Limpopo hi vo hi lava ku bula na vona hi twa ku hikokwalaho ka yini va ri la Limpopo naswo va kume yini hi ndlela yo yeleyo tikongomelonkulu ku ri ku sirhelela timhaka ta timfanelo ta hina tanihi vaaki vona i manana Nomahluvi Khwinana hi vo hi bulaka na vona nhlekani wa siku ra namuntlha national commissioner, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM.
Good afternoon, Mr. Matebula, and thank you so much for having me. I understand you are in my home state now. How did you find it? Hey, the roads are bad where we are currently traveling, going to Shilubane. The roads are very bad. But other than that, the weather is beautiful. There was rain at Mujaji's Kloof, and we were able to also pass by Linyenya Magistrate Court, where we wanted to see the Equality Court, and we could see that no branding, and really there's lack of knowledge where it is concerned. Maybe let's start from the beginning, National Commissioner. The purpose of your visit. Why are you in Limpopo? Well, my focal areas, Mr. Matebula, are civil and political rights, older persons, children, persons with disability, and independent monitoring mechanisms. So the reason for our visit with my office is informed by that, and that is why we have to then go to the different areas where the children or older persons are kept, or even the Equality Court is supposed to be operating, just for us then to know if things are being done orderly. And what did you find? I just heard you say you are not happy with the branding at Linyanya, but then before that, what did you find? Well, for one, really, there isn't really proper branding. So if we can just talk about the Equality Court, there's no proper branding. There's a sign, a very small sign that we saw somewhere inside the court. But as of outside the court, it is not there. The clerk that's supposed to be earmarked to do the Equality Court, he's also doing criminal court work. And they're obviously inundated with a lot of work. So he's not really able to even go out there and talk about the Equality Court. Even though they say 2 weeks ago that's what they've done, but they don't even have one case. Remember, Equality Court will deal with cases such as your hate speech, which are really supposed to be brought before the court. And they are saying most matters end up in the criminal court and they're dealt with under criminal injuria instead of being brought under the proper court. And what would be the difference thereof if it's done in the criminal court instead of Equality Court? Obviously, in the criminal court, you're looking at the person being chastised in terms of criminal law. But, hate speech, it's not so much, it's more of a civil than a criminal act, It would be better that it is dealt in that court, because that's where we can get an apology. You can make sure that the Human Rights Commission uses its SHINE project, where people can then be taught about how to be tolerant towards each other. But over and above that, we have mediation, and then it speaks to our mandate as a commission, which is promotion of human rights. Because truth be told, the injustice of the past are still very much real in our country. And unless we educate more, we will not really be able to, to remove all the notions that are out there. Now, I understand sometimes you go to centers unannounced. Why? Well, it is informed by our mandate. Remember, if we tell you that we're probably going to clean up and make sure things are proper. But if we go there unannounced, we are about human rights. Once there's violation of human rights, then we should definitely make sure that we show up. So we go there unannounced so that we can find people doing that which is correct in terms of whether they are seen or they are not seen. So integrity must prevail at all times for anyone, really. So yes, we went to a center yesterday, a church. It's called No Smoking Church, and we really found a appalling situation. People being chained, walking up and about, having porridge. A porridge that you could see that it was too watery, And they say once they've had that porridge, they only have lunch. So only 3 meals per day. And they just sit there and they do absolutely nothing. And activities are supposed to be there at a rehabilitation center. But most importantly, this was a center that is not even registered with the DSD.
We went there with the Department of Social Development, the Department of Health. We also went with SAPS because we thought there could be resistance, which we did find. There was resistance when we tried to access the premises, but ultimately we were allowed into the premises. After we got there, those were some of the injustices that we found. And when we were asking them, that is people that were on guard of these people, they don't understand that it is wrong to chain people. They think, in fact, it's the right thing to do because they are, according to them, rehabilitating them. Yeah. So, how far are you now? Now you're saying you are driving around Shilubani area. Of course, you're not going to announce where you're heading, but if you were to say you are concluding your journey today, what kind of a picture would you have seen since your visit here? Yeah, I've seen a lot of injustices that are taking place. A lot of education must happen in the province about children. We also had children at that no smoking church, and a child that is actually, one of them is going to school. The other one is just sitting there amongst the older men. So we've got people that are mentally challenged, that are put with children, and also people that are just have been abusing the drugs, and they are just kept at that place. So clearly it looks like the Department of Social Development has to do a lot of work in educating our communities on how to ensure that there's compliance and what facilities that they can operate in order for them to be able to run, and just to train more staff in order to be able to dispense, this training. And at the place of safety where we went, as well as the clinics, we saw that capacity is an issue. A lot of people are just acting in positions. That is something that government needs to really also look into. What is it that's making people to move away and go to your Gauteng or whether Western Cape? They should really try and change this narrative. And this is something that I've seen in most of the provinces, such as whether it's Northwest or Northern Cape. People are just acting in positions. They're not giving the full authority that they must have. So those are some of the things that we thought we will bring to the MEC attention, to say, please pay attention to this. And if obviously nothing happens, we are hoping to have a subpoena where we are going to call the MEC in order to account, give us a proper plan. And if the MEC does not adhere to the plan that she would have given, then we will definitely make sure we take the matter further. And as we conclude, are you going to put in some timelines to that? We do put timelines. We usually put timelines. So after we have called the MEC in a subpoena, we put timelines, and if there's no adherence, then we definitely take the matter to court in order to ensure that there's compliance. Hi, Commissioner. How did you find Nwamitwa? Were you able to go to Nwamitwa today? We're still on our way there. I think we haven't been there yet. Okay. But we will definitely, if you do call us again, we can always then tell you how it was. But so far, so good. But again, just violation of human rights, the culture of human rights, that is what we are just seem to be lacking. Are you getting a picture that maybe the Human Rights Commission is not doing enough in terms of educating people in Limpopo? Aren't you getting that? Yeah, maybe we also need to make sure that we collaborate. What we have already now said to the Department of Justice, after having spoken to the court manager at Linyanya Magistrate Court, is that the next time they do any awareness campaign, they must involve us so that we can go with them to these campaigns, and we even left materials for them. We've also advised them to use spaces such as where people come on Monday morning, because usually at the time they would be inundated with a lot of cases, whether it's social, whether it's domestic violence, maintenance matters, or it's even sexual harassment. They must try and use those spaces to talk to people about the Equality Code and really other violations that people are not aware about. Yeah. Commissioner, it's been a pleasure speaking to you. Enjoy your stay in Limpopo. Otherwise, thank you very much for your time.
Thank you so much for having me, Mr. Mathebula. It's been wonderful. Thank you so much. Inkosi. Inkosi. So mingisero mngena lona FM lava ibulana bona mcommissionera lava ai languteka timhaka leti bulaka hi tona mcommissionera lava va nga nomahluvi khwinana kusuka ka commission ya tifanelo ta ximunhu lava va kha va languteka timhaka ta swiyenge swo hambanahambana a Limpopo leswi swin'wana swi khomaka vanhu hi voko ra nsimbi na khoto leya ndzingano very a yi tikombi yi kha yi tirha vanhu loko va rhuketelanini ba amatshan'wini ya ku va kumbixani va ya le aka khoto leyiwani ku vula swi swa rivengo amatshan'wini ya ku va yisana khoto liya va hetelela va tikuma va kha va ya ka khoto ya leyi ya vugevenga leswi swi nga fambelaniki na timhaka leti kumbexani a ta va ti ya kuma swintshunxo eka tona kambe ke ku na sweswiya swa ku va loko mi kha mi hlayisa vanhu lava nga na swiphiqo ku nga ku ri swiphiqo swa miehleketo kumbe yini mi kuma ku vanhu valavo a va hlayisiwi hi nkarhi kumbe va hlayisisiwi xiswona leswi va fanele va hlayisisiwa xiswona va yika sentara yin'wana a Limpopo va kuma ku na swakudya swa kona leswi va swi dyaku a swi tikomba swi nga enerisi leswi vulaka ku a ku ri fanele ku endliwa mapfhumba ya ku vona leswaku ku papalatiwa swiyimo swa ku sikisa vanhu hi ndlela yaleyo hambi ku ri timhaka tetiya ta ku va vanhu mi boha vanhu hi tinketani va nghena sweswo swi hetelela swi va na switandzhaku swa swona eAfrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela a hi kuti ku hetisela ku yini ka 0860002543 ntarteka riqingho rero kambe andaka ri ku ni kandziyela tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana Lona FM na ka Afrika wa vulavula un'wana mingiseri hi loyi inhlakani amukeri ka Munghana Lona FM inhlekani minjhani epfukeni mukhoyi papa hi kona tata akenza vasitoa vanhu mi ta endliwa hi ku dya nyama mo ku ve nyama yi dyiwa hi mazulu ntsena ya nhloko a hi swona nyama ya nhloko yi dyiwa un'wana na un'wana ni vula leswi hi mhaka ya ku vanhu va tibyela ku kokwani Jacob Nzuma ku va munhu loyi yena a tivaku politika a ri wexe ene a hi swona hikuva vanhu va lava tsutsumela kwalaya hi vona lava a va xanisana na kokwani Jacob loko vona tatana Dali Mpofu yi tsundzuka a va ri nhloko ya SABC loko tatana Jacob va nghena xitulweni va ni ngopfu vanhu lava vambirhi lava ku za ku huma na hlamba ku haya xikarhi kwa hi mhaka ku valwa yi lwa ku Dali Mpofu a huma a nga fanelangi ku a va ka xitulu xexo then yi karhi yi ala tatana Dali Mpofu swi tikomba kahle ku vavanuna lava MK a hi vona mara ku hava la yi nga ta ya kona hi ku hava tiyiso a xikarhi ka vona ku sala munhu un'we ntsena loyi ni n'wi tsundzukaka na yena a nga onhetela a fambisa vanhu hikwalaho ka kokwani Jacob bava Blade Nzimande wun'wana wa kona a nga hlongolanga onhetela swilo swin'wana ni nge hlamali loko no twa ku munduku bava Blade Nzimande va le ka MK ni nga pfumela hi vona va nga endla ku Willie Madisha va suka lahaya ka Khosato ene ku ri vona va nga endla ku leswaku na kokwani Mbazi Mashilowa va hetelela va ku na huma ka tipolitiki laha ni nga kuma van'wanyani va mazulu ni va vutisa ni ku kasi Khosato mkhomela ku endla ya n'wina na wa ka yini yoni minkarhi loyiwani a ku vula mhaka ya yini loko a yi nga yi helo se na ha tlhele ku aka phati yaleyo leswaku leswi endlekaku laha i mathepetani leswi endlekaku lahaya leswi nga ta endliwa va nge lungi ANC leyi va nge va yela ku yimela ku bizisa ANC a phati wisiwa liya mi vula tani ANC ku ala nga ta yi wisa hi kona hi navinyi wa yona hi ta yi foteleza hi yafa ya i xinakulebyi lexi ni nga xi tiviku ku xi huma kwihi nyama ya nhloko ya dyiwa hi mani na mani lawa hi twa ku nyama ya nhloko se vanhu vo tala va twa ku yi dyiwa
hi mazulu a yi cheliwi matamatisi nyama ya nhloko hambi ko ta mulungu mi ta yi dyisa swo yi ri hava matamatisi Nemetwe. Enkom Papa Kens. 0860 munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. munghana lonene FM makombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Un'wana vayingiseri hello inhleka aye minjhani mali papa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile swo biha swikona a khensa loko hi lava ku nghena mhakeni muhaxi a hi voneni na loko ku ri ku hi vanhu lavatsongo a hi swi na swi tiva a hi swi na nghenela ngopfu ka tipolotiki mara loko hi ta buka kahle leyi tatana Zuma a ngo sungula ku va president namuntlha ka MK ene na hinkwavo lava nga eka MK a vo sungula namuntlha ku tirhela mfumo ene a va sungule ka MK va sungule ku kwala ka ANC se loko ku ri ku hi tlharihile muhaxi loko hi ku ya vhota hi vhotela MK swi sandze njhani ka tatana Zuma ku ri a endla leswi a lavaka ku swi endla ka MK why a nga swi endla nga ha ri ka ANC loko ku ri ku i swilo swa ku ta pfuna tiko ku va ku hayi i movha leyi nga ta hi khupukisa ya kwini muhaxi a swi kona sweswi loko ku ri ku hi twa ndlala hi lava emajele ya rihlaza leswi fambaka swi laviwa se swa vonaka kun'wanyana ku ri la a ku na wa mpfuna tiko le ka vona a swi kona loko hi tlharihile hi nge teki munhu loyi a nga tsandzeka ku endla swilo ka ANC a suka a endla pati ku heyi i ta swi endla swi ta va swona muhaxi a ni tivi kumbe ni nga va ni yi lahla mara loko ni yi bukile onge swikosi swin'wana leswi na ku lahliwa and then loko ni ta futhi onge hinkwavo lava nga le ka MK ku na timhaka ta VDS ti thinta van'wanyana ni chava ku va vulavula hi mavito ti thinta van'wanyana loko hi teka timhaka ta magoptyas ti thinta n'wanyana president ene ku na minandzu yo tala le onge loko tengiwa se tengiwe hinkwavo yo tala ka vona va le ndzeni ka minandzu hi ta va vhotela njhani vanhu va nawu loko hi tlharile hi nga va vhotela njhani kambe a ni ngo swa endleka mi kuma ku fana na mina kwala ni muhaxi mi kuma ku na leswi ni haxisaka swo loko mo ni kuma se ni ri ka xin'wana xitichi ni nga haxa ku tlula lawani ni tsandzekisa hi vancindani ma swi vona swa endleka se na va lava mi kuma ku kumbexani a va tsandzisa hi van'wani mi a va swi va tala va va kona loko kahle mara ni ta ku byela swona leswi va va na mina hinkwavo ka vona na minandzu yo leyi nga hlekisa tiko ku ya laya ka loko ni tsundzuka tatana Zuma a nga heti a nga tshemi leyi a fane a heta u suke xipharapara hi minandzu se hinkwavo va hangalaka ma yi vona ni ri namuntlha ku u fome phati hi ta kota ku dya a heleni kokwala ku va phati liya hi leya hi kota ku dya loko hi ri ka yona liya tlhelo hi kota ku dya loko hi ri na yena a hi endle ka yena se ku zondiwa tatana Ramaphosa a ri tivi ku ri va pona va tlhanganeke ku ri hi ku zonda tatana Ramaphosa ku nga ri ku vohole va yele ku ya tirha va lava ku ri nkarhi wun'wani ku ta vonakala onge leswi a swi endlaka hi swona hi se va le phatini yin'we ku ve hi ku vona ka n'wina mi vona onge tatana Ramaphosa loko ku ri ku va zondiwa va nga va zonderiwa yini a ntiyiso wa vava muhaxi ntiyiso wa vava muhaxi ku na kun'wanyana a nga na ndlela ya ntiyiso kona phela loko mi ta swi buka loko ku nga ri MK ANC a yi winile kahle leswiya swa mfumo wa nhlangano laha swi nga ta va kona ma ni vona muhaxi na methu se a ni tivi muhaxi ni nga nghena yin'wanyana leyi onge ingaku yi ndhuli leya pota dead ya Mozambique a ni tivi kumbe ni nga yi vulavulanyana muhaxi songoyana yi vulavuleni nitu muhaxi a ni ri ni la ku vulavula hi nhlawulo lowu ku lweliwaka wona ku ri Mondlane u winile lowun'wana wa Frelimo a nga winanga muhaxi a ni ri loko ko va ku vanhu a va tivi ku ri nyimpi yi sungula njhani leswi se va sungule nyimpi yin'wanyana leyi nga teka yi nga pfali hi munhu ni na xihundla xin'wana muhaxi loko no xi vulavula u nga twa ku ri ni vulavula ntiyiso lowu nga kona loko ku ri ku u winile a ku fanele va teka vumbhoni leri ri kombisaka ku ri u winile va ri yisa ekhoto yo leyi nga ta teka exiboho
ku nga ri ku va va teka xiboho xa ku va strike va hisa timovha va dlaya na vanhu hikuva na leya Renamo a yi dlaya vanhu na leya Maputukezi a yi dlaya vanhu se va hatla va ha vuyela futhi ku ri vohe hi xin'wana bya vona Mhashi loko ku ta endla sweswo leswaku ka strike-iwa loko ku ri ku party leyi a yi wina swi leswaku tivhoti leti muti se ti tawa ka man'wani matiko ku ta tirha swilo leswaku loko ku leyi party yi winile ku ri ku ni lava leya party le strike okay a hi swi voneni loko ku ri ku luya la ku na lava lava ku freedom leyi na vo loko luya va ku okay wa wina lava lava ku freedom va strike na freedom lava lava ku luya va strike na leya se i nyimpi muti Mhashi a va vulavuli ku ri no a hi tshiketeni tivhoti se hi endla ku strike lo nga ta wina strike u winile hikuva tivhoti leti vulavuleni va ri a hi swona se ku ta endleka ni Mhashi hi lwa ke Mhashi leti va vona meri va ta hi strike va la wina ku strike se a ku yimi tivhoti ke Mhashi ta tirhise ni strike ka ku a ni ri leti tivhoti a ti wini hala ti winile a ti twakala ita mani leti nga ta twakala ku hi to leti hi nga tirhela tihope hi tirhile to ene tiko rin'we ntsena a hi matiko mambirhi vo Mhashi ni vulavula ni ri to na xihundla xin'wana xa tiko ra Mozambique tanani na xona xi twa xi ri xihundla xi ta yisa kule Mhashi wa mina tiko ra Mozambique ri huma kule ri huma kule na tiyindlu leswi a ni ta va kombela ku a va veki matlhari hansi va tisa ku nyimpi a ku na a yi yisa kona hi teka ku vulavula sweswo ku na un'wana loyi va nga mu kuma na swibamu leswaku u vulavula Mhashi ku ri a wu tile a nga tiveki ku ri u ya kwihi na swona hi vona ni ri ene munhu hi loyi a ku khoma swibamu a nga xi tivi xibamu ni tirhise xibamu 12 years hayi 12 ya tin'hweti 12 hayi 12 ya tivhiki kumbe 12 ya tin'hweti 12 ya minwaka rena mu helelela mavokweni okay loko a suka na swibamu sweswo mana yena nhlavulo yi nge mukheti vana va yena nhlavulo yi nga ta kheta la nga ta yi divula ya kona kumbe ku na n'wana yena kumbe ku na mana yena u va veke kwihi sweswi loko a za a famba leswi na swibamu u va fihlile ku ri xibamu lexi loko a ta xi divula xi nga yi lowun'wanyana a ku nga ta va yena yexe nga ta va na xibamu xeximosi va ta va tele ku ya hi mina Mhashi a va tshiki nyimpi yi hi karhatile tiko ra Mozambique yi hi karhate ngopfu ene ni tsaka hi ku 12 years hinkwayo mi kha mi kakara xibamu ivi ku za ku fika laha ku twananiwa ku hava ku ri kumba swi nerile hi ti 2 ta February hi 1992 hi 2 loko va ri karhi va sayina eRoma na Zakama ku ri veka ni swibamu hansi ni suka hi milenge la ni ri koho a ni ri kule ngopfu ni suka hi milenge ni famba milenge ni ya fika kaya ku teka ku ri nyimpi herile ni tirhe ngopfu mani vana va sesi wa mi va fanele vana va mhani ni fanele va bukile lowun'wanyana wa ha lava ku nyimpi i munhu mani loko va ku nge va ku va banana hi mavoko a ni ta yehla yena a ba xibakela a ni ta yehla ni fika ni ku ya hi tana la a hi banani hi mavoko tirha swibamu loko a ni hlule na tesoka ku nga ha na la ni ta ya kona ni ta va ni herile mara loko se vanhu va sungula ku ngungumela un'wana a famba na xibamu hala un'wana a ndla yinini hala un'wana a ndla yini yena swi ya hetelela xi kurisa nyimpi leyi se yi va hi ndlela yin'wana ya ene Frelimo yi sungule hi Mondlane Renamo yi sungule hi Andre Mathangayisi Hlakamo yi kuma yi ri so Mashego yi kuma yi so Xisano yi kuma yi ri so masisi tale lava nga sungula swilo sweswo Andre Mathangayisi a nga ha ri koho se u file Mondlane a nga ha ri koho se u file hi lava nga sungula tipati tete ma swi vona mara a va tshembe ku ri nyimpi yi ta hi dlaya van'wani va ri laha mitirho nga ku vhiki leriya ni ke ni nghena va ri laha mitirho tiko ra Mozambique ri nga tipurasi ta ku tala a hi tekeni swikomu leswi hi nghene masungeni hi rima Mhashi nemetweli papa ni khensini a khensa swinene hi sweswo mi yingisela munghana wa FM nongona ku Afrika wa vulavula hi ta ku gimeta kwala a humesiwe lerisiwa hi ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebula a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya 2 kusuka kwalano a hi ku ngoveni i ta va ri koha mi tisela nongona ko dzumba na mina hleka na vule unenane tata